Sinoć sam samo spanđala ovu kosu. Ne znam kako sam se okupala, ne znam kako sam... Tu si kasno i došla, jel ne? Pa jesam. Zadnja 3 sata smo na zadnjem spratu pakovali. Pa se zadalo i... radi dok se ne završi. A šta za cuke? Pa i životinjama se nosi. A tamo? Vrste. Refika pita, jesi li se rodila ti u ratu? Hello, Raja. Ja sam jutros i dalje slomljena. Sinoć se ponovo desio zemljotres u Hataju. 6,4. Tako da sinoć opet nisam spavala. Znači, čovjek više psihički ne može da podnese ove vijesti. Znate se moju drugaricu Enu, roditelji njenog muža su iz Gaziantepa i bili su kod nje nekoliko dana, tako da idem da se nađem s njom, da sjednemo, da se ispričamo, da malo, sve ove situacije, što bi se rekla, potisnemo negdje. Ja sam neki dan kad sam bila sa Rominom na kafi, impulsivno sam kupila torbu koja mi apsolutno nije trebala, u boji koja mi apsolutno nije trebala, ne znam koji mi je đavo bio. Ali hajde. I znači dođem kući i vidim da ta torba ima mala oštećenja. I sad sam došla ovako ovdje na džate da je vratim, da mi daju drugu ili ne znam. I rekli su mi da moram ponovo da se vratim na Nišantaše i da je vratim tamo. To jest da su oni odgovorni zato što je torba prodata sa oštećenjima. Tako da, bezveze ću sad hodat s ovom kesurnom s kojom se ne hoda. Ali što da se radi? Ena je rekla da idemo na neko novo mjesto. Lepan nešto. Tako da ja šetam prema tom mjestu. Evo ga. To je to. Stigla sam. Ok, ljudi, idemo sjest pa se čujemo. Čočka. Hadi sam slavim. Jaren. Selam Makala. Sjećam šočka snema. Provjerili sestnu zgradu, sestna zgrada odlično. Sad će kornjati. Šukrna rosom idemo već. Hvala Bogu dragom, pa su prošli kako su prošli. Yok 38 alacağım şimdi. O zaman şey yoktu, 38 yoktu. Bu ayakkabının bir de kahvesi bak. Sana niye Pelin diyesin geliyor? Merhaba. Ay çok güzel. Teşekkürler.
Hello, Raja. Ja sam sve što nešto danas obavila kući. I onda smo Burak i ja otišli na neki sastanak, sad je on otišao na drugi sastanak sam. A ja odu malo da prošetam pa nišam da ga sačekam da završi. Tako da idete malo sa mnom da vidimo šta ima, šta nema. Iako bili smo neki dan ovdje, tako da neće se desiti ništa zanimljivo, ali eto da vidite malo gdje smo, kud smo, šta smo. Ovo je postao trodnevni vlog koliko sam ja skontala, jer sam počela snimati onaj dan kad sam volontirala. Sutra ću ići opet na volontiranje, sutra i prekosutra, ko Bog da. Tako da i naredni vlog će biti malo takvog sadržaja. Tako da to je to. Da. Ja sam ovdje pronašla jedan salon koji želim da posjetim, da vidim šta rade i kako rade. Tako da ću sada se vratiti do tog salona, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Prije nego što prošetamo malo sad zajedno po buticima, želim da vam kažem nešto. Prije neki dan sam sa Rominom kupila neku torbu kad smo bile zajedno ovdje. I prekjučer sam odlučila da ću tu impulsivna kupovina bila, apsolutno mi nije trebala. I odlučila sam da ću tu torbu vratiti i da ću taj novac uplatiti na Ahbap račun. Ne želim uopšte da pominjem koliko, šta i kako, ali eto, želim da kažem da ću odraditi i to između svega ostalog što smo mi kao porodica uradili i što sam ja kao jedinka odradila u cijelom ovom procesu. Ja sam sinoć sanjala zemljotres, koliko je to sve više postalo apsolutni delirijum, ali moram vam ispričati zato što u jednu ruku je bizarno morbidno smiješno. Ja sam se nalazila u nekom ogromnom neboderu, na nekom 100. spratu i imala sam tonu nekih dokumenata u rukama, dosta nekih žena je bilo oko mene, ono kao businesswoman. Sve su nešto radile, nešto su bile oko dokumenata, mnogo papira i na jednom dešava se zemljotres i zgrada ide ovako, mi smo negdje, sve gledamo kako se dole zgrade ruše, isti onako, iste stvari koje gledamo svih prethodnih dana, ono način na koji te zgrade padaju i mene u momentu zove, sad ja proživljavam sad taj zemljotres, trese se sve, haos i mene zove Burak i govori mi da je naša zgrada srušena i ja sam se toliko rastužila i pominje i rekao, spalo nam je, rekao, slomilo nam se ogledalo, to znači. Ja sam se toliko rastužila zbog našeg ogledala u dnevnom boravku. Ja znači, probudila sam se isto u nekom, bože sačuvaj, znači mislim šta se sve dešava, ono, svašta se nešto dešava. Ja sad ono, u cijeloj toj zbrci, tokom sna, ja razmišljam, neko slomilo mi se ogledalo. Bože, znači, koje se ispiranje mozga dešava trenutno svima nama ovdje, da to nije normalno i koliko smo svi u nekom delirijumu, van realnosti, van stvarnosti, šok. Mislim, skoro svaku noć sam sanjala neke scene koje su se dešavale prethodnih dana, ali ovako, u momentu da ja proživljavam sve da prvi put u ovih 15 dana i baš probudila sam se kao da me neko isprebijao cijelu noć. Hoću da uđem sada u Gizia Gate i rekao prvo da vama to ispričam pa ćemo ući unutra. Gizia Gate je butik koji je concept store turskih dizajnera. From where to where.
izlog im izgleda ovako, prelijep im izlog. I ovdje ćemo da vidimo šta sve ima sada. Šta su to turski dizajneri pripremili ovoga. Boyut olarak. İki şeklinde de oluyor. Çok güzel. Znači, nakit koji ste vidjeli sad, Inđifer, ja ih dugo već gledam na Instagramu i ono, imaju simpa slike, međutim, izgledalo mi je nekako previše prirodno za ovakav brand, nekako previše narodski. Ostavit ću vam možda Instagram ovdje negdje sa strane, da pogledate, nekako skroz mi normalno. Nije mi izgledalo kao brand koji se prodaje u Gizi. I sada kako sam ušla i pogledam, ovo izgleda mi kao na Inđifer s Instagrama i tako dalje. I pogledam kad to jesu, oni znači uživo im je nakit. Wow. Moram lijepo pogledati po Instagramu šta imaju detaljno. Ovako sam samo brzinski prešla, ali one ogromne ogrlice. Wow. Daha büyük sanmıştım. Yani ben Türk kadınlara göre biraz daha iri olduğum için buradaki insanlarda görünce böyle daha şey duruyor. Aslında clutch. Güzel aslında, o kadar da şey değil. Şu an zaten yeni çıkanlar veya yeni modeller hepsi küçük yapmış yani. O kadar da şey değil. Daha onun yarısı kadar bile yapmışlar. Güzel. Model olarak gerçekten çok güzel. Başka renkler de vardı, bitmiş galiba. Tabii bu renkte vardı. Bir de kırmızı. Ben kırmızıyı aslında beğendim bir arkadaşımda. Bakayım dedim. Ama bana... هذا بعد ما قالت olur para bulur eyvallah ben para buldum ama istemem ama yok. Hello ljudi, dobro jutro, danas je petak i posljednji dan kojem ja snimam ovaj vlog i danas idem da volontiram. Volontirala sam juče, međutim probudila sam se iz brda dola, otrčala sam bukvalno u kuhinju i ne znam, bukvalno nikako mi se dan završio, nigdje sam bila, ni što sam bila, da čak i burak na pola dana javio da moram ja otići kumirati, tako da sam izašla i ranije i baš mi je dan juče bio
bukvalno nemam pojma što mislim kako je prošao. Sinoć sam legla dosta ranije u odnosu na sve ostale dane prethodne i zaspala konačno prije 2-3. Tako da sam sad baš naspavala i baš sam raspoložena. Idemo još danas razbiti sve to i sutra se šalje hrana u pogođenom području, kako mi je, ne znam, nekako osjećaj su toliko pomiješani i čudni, ne znam. S jedne strane sam ponosna stvarno na sve ljude koji su učestvovali na bilo koji način širom svijeta. S druge strane, zar trebaju nam ovakve stvari da budemo svi zajedno složni? Ne znam. Bitno je da jesmo složni, bitno je da opet ljudi kada zatreba da su tu, tako da to je to. Ja opet danas idem i u ponedjeljak sam išla brodom, jučer sam išla taksijem, tako da sam bukvalno, kao što rekla, brzinski prešla. Brodom je najviše, znači ovaj pogled ovdje, ja pokazala sam ga 700 puta do sad, ali nevjerovatno, znači. Plava džamija, Aja Sofija, ovo su ovdje postopi. I znači to je to kad vam kažem istorijski poluotok i generalno kada vam bilo ko iz Istanbula kaže istorijski poluotok, misli se znači na ovaj poluotok tu, koji je u biti Bizantija, gdje je bila Bizantija. Znači svi ovi zidovi vidite ispod, to su bizantijske zidine koje je Sultan Mehmed Fatih osvojio i dodao svoje. Topkapi je Svetog Dušu, vidite sada. Topkapi Aja Sofija, Plava džamija. Što se tiče snimanja, iskreno da kažem, meni je glupo da izadim ovakvu kameru i da sad ja kao došla sam da volontiram, ali ipak i da snimam vlog. Mislim, postoji cilj zbog kojeg smo tu i baš sam to i rekla jer me jedna djevojčica pitala u momentu kad smo svi sjedili i pričali ko se čime bavi, šta ko radi i na koji način smo došli tu, jer nije mogao da kažem, morali su doći ljudi koji imaju neke veze sa kuhinjom. Ja sam predstavila svoj YouTube kanal jer kuham na YouTube kanalu. Na osnovu YouTube kanala sam došla, tako kažem. Jednako jedna djevojka koja studira gastronomiju, kada me pitala čime se bavim, kad sam rekla da sam YouTuber, kao hoćeš li snimat vlog i šta ja znam. Mislim, Turci su generalno ljudi ovdje, su generalno skroz opušteni kada su te stvari u pitanju. Ja sam takva, ja se ne mogu reći stidi, ali mi je malo neugodno. Jer otkud ja znam kako će neko da reaguje kada vidi kameru. Mada svi i ljudi koji se ne bave društvenim mrežama snimaju, ali kako meni neugodno takve situacije. Ali opet, kao što rekao, par kadrova uvijek snimim, što da vidite na koji način je to izgledalo, jer je stvarno serijska proizvodnja. Dakle, pola dana se kuha, priprema, kada imamo pauzu, pola dana je pakovanje, ali to pakovanje tih jela je, znači, tipa 4 osobe rade na, kako se kaže, na odvajanju, 4 osobe rade na pripremanju samo porcija. Jedna sipa, druga mijenja tegle i dodaje tegle na poklapanje, treća osoba poklapa teglu, to jest radi to hermetičko, da kažem, zatvaranje. I četvrta osoba briše teglu i priprema je za rerno da bi se ta porcija konzervirala. Wow, kad je pakovanje isto u pitanju,
Znači jedna osoba reže selotejp, druga radi stretch foliju, treća radi onaj prt najlon, četvrta lijepi taj, znači ona osoba koja je rezala selotejp, ona i lijepi tu prt foliju i koja prebacuje u karton, to jeste kutiju razdvaja, znači jedan karton za 6 porcija, to je 6 obroka. Stvarno, bukvalno serijska proizvodnja i meni je prvi put stvarno da sam u ovakvom okruženju, tako da mi je baš u jednu ruku i jako je zanimljivo. Tako da tek kad je čovjek pogleda s vode, skonta kolika je zapravo. Koliko je ovo dvorac bio za 1450. godine. I ne znam jesam li vam rekla? Jesam li vam rekla, ali Topkapi dvorac je jedini i dan danas dvorac koji je u savršenoj pi formi. Pi je ona kao iz matematike smo svi to učili i mislili da nam nikad neće trebati ni u čemu. Mnogima ne treba, ali 3,14 pa je kao ide do beskonačnog. Beskonačan broj. Jedina na svijetu dvorac koji je izgrađen po toj formi i koji se toliko puta nadograđivao i dodaje, jer svaki sultan je nešto dodao poslije Fatih Sultan Mehmeta, ali nisu smjeli, on je ostavio takav zakon da nisu smjeli da poremete tu njegovu pi vrijednost, to jeste savršenu formu geometrijsku. To jeste savršenu geometrijsku formu. Mislim, fascinantno, to je bilo 1453. godina. Mada opet kad vidimo onu cisternu i na koji način je sve simetrično i što recimo, ok, meni kao normalnoj osobi je stvarno to fascinantno, dok me, na primjer, Burak dođe i kaže, pa samo su povlačili kao konac neki, nemam pojma kako su, čime su povlačili konac, šta, ali to se kaže povlačio konac, nije to toliko strašno, tako je kao moralo tada i tako su radili, to im je bila matematika i način rada. Tako da, povlačili su konac pa su gradili. Bir iki kere şey yapayım. Tamam.
O daha iyi ama. Şifre. Tutuyor mu? Oradaki kalan yemeği. Eldiven alabilir miyim? Alıyorsunuz benden. Arkadaşıma. Çekilir almış. Ondan buraya geliyor. Bana veriyor. Nasıl kullanıyorsunuz? İşte şişelerinde kapakları şişmiş olanlar. Narode, ja sam bukvalno slučajno upravo otkrila fenomenalnu radnju sa onako srčicom od pamuka i lana. Sve je fenomenalno. Nikad ih ranije nisam vidjela i bukvalno najskuplja stvar je tipa 30 € i to su od Kaputi. Ovo koliko se sjećam Zarinđan, a ne slično nešto. Ali fantazija. Sve super pamučne. Hlače, onda od muslina stvari. Znači, wow. Ovo je sve onaj kao lan. Sve dobro. Znači, ja sam luda za ovim ovako košljama. Kipa, evo, 679 lira je oko 12 €. Fantastično. Pritom je ogromno, je. I poredala. Hlače malo prije probala, na meni izgledaju grozno, ali su prelude. Baš svima neobično. Kapuć 15 € izađe, 20 €, tako nešto. Preslatko. Kaput nije nešto, ali eto da znate otprilike kakve su cijene, na primjer. Moram ja njih online malo pogledati. Brutalno. Pošto sam se oduševila, uzet ću samo jedan džemperčić na koji sam naletjela, zato što ne želim da impulsivno kupujem pa da posle vraćam, da se nerviram i slično, ali online ću ja njih da lijepo detaljno pogledam. Evo tipa ovo 10 €, ova košlja. Radnja se zove Street Box. Predobro. Gotovo volontiranje za ovu sedmicu. Nisam se javila odmah kad sam izašla jer nekako sama sa sobom, sa svojim mislama sam željela da budem. Nego pravo dugo nisam prošla kroz ovu Bešiktaš čaršiju. Ovdje uglavnom se kreću studenti. I nekako ova strana čaršije Bešiktaš kod Orla je najviše u biti za mještane i za studente jer nekako Bešiktaš je generalno ovaj dio tu koji je onako mobilan, da kažem, je dio gdje su uglavnom studenti. I tako sad prođem i vidim
ovu radnicu što sam vam pokazala. Baš sam se prijatno iznenadila. Imaju ih i na Trendyolu, pa će to lijepo da onako pogledam preko Trendyola. Street Box se zove radnja i znači odmah je naspram Orla na Bešiktaš čaršiji. Da vidim, nisam dugo prošla kroz ovaj pasaž na Bešiktaš, da vidim šta ima.